A u stvari to je krotost. Imate ljude, na primjer, galami, dere se, ne znam ni ja, grodi, a u suštini je vrlo krotak. A imate ove ćuti, miran bi rekao, a u suštini razbojnik, kubica, svašta. Tako da se ne varate, to nije baš tako lako, kažeš ja sam grešan i mi kažem Bože što je smiren. A u stvari možda bude okolo se. Nema više pitanja. Kaže kako se nadati uprkos svakodnevnim porazima, poput privremenih gubitaka teritorija, naročito stradanje na Kosovu i Metohiji, kojemu se ne ljubi kraj. Pa stvarno je to teško i depresivno i porazi su učestali. Ali kako? Tako što se mora čovjek obnoviti, ne smije očajavati. Kao što kad pogriješiš nešto. To ne znači sad da kažeš ja sam pogriješio i sad je gotovo. Nego da vidiš gdje si pogriješio, šta si pogriješio, što si pogriješio, kad si pogriješio, kako je došlo do toga. Nije to sad da tako stvari nastaju odjedan put, mi izgubili Crnu Goru. To se gubi dugo godina. Ili ne znam Kosovo. I sad, ako hoćemo da vratimo, onda moramo da idemo drugim putem ili suprotnim putem, da idemo, ne može da bude ovako. Nego da bude postepeno, da bude hrabro, da bude mudro, da bude odmereno. Treba nam Gospod, treba nam pomoć Božja. Treba da zavapimo Bogu. Ali treba nam i naša volja, i naša ljubav, i naša snaga. I to da gradimo taj hram i taj grad. A ne da, ne znam, ja samo se bavimo što ovo, što ono, što ovako, što onako. Mislim, nije jednostavno, potpuno nije jednostavno, ali je moguće da što bude više slobodnih ljudi. Da bude što više slobodnih ljudi i da pravimo slobodne ljude i da kažemo onda ovima koji su neslobodni, ej ljudi, sloboda je važnija od svega, mislim, ne samo kod nas ovdje, nego svuda, ali vidit ćete, bit će muke, bit će svega u svijetu. Nije samo kod nas kriza, svuda je kriza, teška kriza. I ovaj pokušaj kontrole, vidim, stalno pitaju ljudi. Dakle, stvar je u tome da nije, kako bih rekao, naročito za nas hrišćani, nas nije moguće, duh se ne da vezati, ali da bi imao duh, moraš da prizivaš duha Božjega. Ja vjerujem potpuno u pobjedu krsta, u pobjedu Hrista, u pobjedu crkve Hristove, ma nepokolebljivo vjerujem. Apsolutno. To je jedina sigurna pobjeda. I zato budi unutra, budi u tome. Budi pobjednik. Budi u tom brodu koji se spasava, a ne u onom koji tome. To je crkva Hrista. To je brod spasenja. Nije savršen i ljuljaju ga vjetrovi i talasi, ali on će doći u tihu luku. Nešto sam vodio razgovor s nekim generalom NATO, neko se sjeća, neđe sam pričao o tome. Ne znam, završio, ako je to taj general završio tako što ja sam počeo da pričam o istoriji naše eparhije, on je rekao da ne interesuje istorija. Onda sam ja rekao da igramo mi fudbal dobro, ne znam, ja, Francuzi, ne znam, onda kaže ne interesuje mi fudbal. I onda sam ja dao jedan zlatnik i rekao, mislim onako, evo imao jedan zlatnik, možda vas to interesuje, on uzeo zlatnik, stavio u džep i otišao. To je završetak te priče, mislim. Ali to je bilo raznih tih priča. To
to sam neđe pričao pa se neko sjeća, ali kažem da nisam dovršio. Uglavnom je tako bilo, malo ukratko. Moram priznati da ste dobro izdržali ovo sve skupa. Spremni smo još. Možemo još, da li bilo. Neće mi se zagrijemo. Pa doći ću kad me što kažem. Treba nam to, jučer sam služio u Zaječaru, pa sam služio napolju, pa izgorali što bi rekli. Bilo lijepo i tamo sam pričao, propovijedao, ovaj vladika dobar čovjek, divan čovjek, pa kaže, ajde pričaj ljudima, kaže, malo i kaže o Sokoli. I pričao sam im tako otprilike ko vama o tom temelju, stavljali temelj za novu crkvu nakon 180 godina. Prva crkva koja se gradi u Zaječaru. A negdje sam govorio da 700 godina mi nismo imali šansu da kažemo punu istinu o sebi. Eto, kad bi čovjek izračunao tamo Nemanjića, možda. Dakle, šta ja govorim ljudima i šta sam negdje govorio kad sam imao priliku? Da budemo gospoda hrišćanska, da budemo plemići, ali ne plemići snobovi, da sad kao ovi su seljaci, ovi su ne znam ja silomasi, nego da budemo plemići u tom hrišćanskom smislu, ovo što kaže u Evanđelje strašnog suda, da imamo osjećaja za drugoga. Savremeni čovjek je svašta postao, ali najviše neosjetljiv. To je najveći problem. Ja sam sebe 1000 puta uhvatio, pa neko bolestan, pa neko žalostan, pa neko, meni svejedno. Pa neko radostan, a meni opet svejedno. To je užas. Radujte se sa onima koji se raduju i plačite sa onima koji plaču. To je naš narod uvijek zna. Nelicemjerno. A sad, kad se neko raduje, svi su tužni. Mislim, nije tako, ali možda bude. Eto, to sam htio da vam kažem. I da budete kao hrišćani, to govori, da budete radosni. I da ne pričate to, joj, ja sam grešan i ovako, onako, i da se stumračite, što je. Nego da kad izađeš iz crkve, da nosiš radost života i da daš onome drugom. I da onaj kad kaže, vidi, ovi idu u crkvu, njima fino tamo. A ne čovječe, gdje da idem tamo svi tužni, nešto uče. To je problem. Ali takvi kakvi smo, što kaže Gospod, nismo oni što kaže, što ih je svijet odbacio, ali takvi kakvi smo, treba da tako se ponašamo. I vidit ćete, desit će se čudo. Ovo je već pismo. Nešto ne mogu da pročitam, mora da sam se umorio. Nešto kaže na ekonomski fakultet U Novom Sadu ima ekumenski fakultet. Kakav fakultet ima u Novom Sadu? Možda ekološki. Dobro, nije bitno, možda ekološki, možda ekonomski. Nije bitno. Bitno je da ste vi sad svi malo veseli nego kad sam ja došao. To znači da sam ja uspio. Ali ne kao neki zabavljač, nego kao ipak hrišćanski vladika. Kakav takav. Hvala vam svima i oprostite.